Senator wa Meru noro kwenda nende kwa ngabana Meru midika lentoreru aina liungete ntere cha yembe na aratirimene na kuro banjuri nchake ntere cha Gembe South kenda nende ba muatambaru kaiteneka akwidira akiroyere tike midika ugete achimanete na kuro ba kenda bamba kwidira baimwa ya idarimo akiroyere tike ngabana ndene akaunti ya Meru. Dennis Mugendi na utuambiri chio. Na rwimbo rwa gitene mithika rinturi na kathuri murungi baumarukitwe garune kiraraia kurubanjuri ncheke ya Gembe South kenda kubatharithiria gukuruka giti kia ungavana na useneta itibiria bakumereria mata ne kana kandarie yoni kaura wana nyama baringitwe irana kweo mathaga jando aja untwire tarongo gitumo na jangi yona niria kia bari tayari gupambana na rwiri bangi ba itibiu linturi na kathuri bariuga ntirimano na njuri ncheke ne gwitankararisia bara bagutambia ati bate kugwatwa mbaru ntere ne iji cia gicigo giki asibario neni chairman wa sub-county Gembe South sub-county rwarene ndugu yetu nene mono era twete kutharima mwana wetu Mr. Governor uyu mithika lentore nekenda mbotora Meru yonthe ana barabara na nkarari barabara wa mithika tebethe bukuona ndi na baba bukuona ndi na baba tena ibu baba ibangwete atanochia barea mami barea te muntu kamili de wankwenda kwira mukurura tucindana nawe tukuraria nkurumanio mwendio kwa nathithi atia tukuraria nkurumanio mwendio kwa nathi atia twararia nkurumanio mwendio kwina igwire ibwega sana aturi betu atanochia bakuma rutere rwa Gembe kugirwa muno narua ndikwijaja ndashundia bukigwata mwana wa wenu mbaru vanduku yombe yawe yaunekele. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni akirara yuandi ni amaua Gembe South, County ya Meru.